Үтө күн болдун күндү тетим сакаражатын истиңерегестетчилерен, сака телебинетин көрөтчилерен, бүгүн неделе күнө бәтинсе, чебдик үлен, чебдик берин, бәтин үлетин сагалыр. Күндүстәчербит, эхигиннин бирге бола келлибит Минытачин Ера Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепцов Айдын. Бүгүнгү берини каяндагыны болгойун истиң, оnuттон тетим сака аражатын өрүтүн догор оңостуңден бәйін бағанабын тердебін. Күндүстәчербит отто бу темени сылақсын тарыябыт, каяндагыны сәрети үлете барықтақ, ақсынне маңнеги күнігер анды дутағы спиды утары оқсуғу күне белетенер. Бұйырыға хотуллубат тұхығар тоқ үле ұтылларын бігеге бүгінгі береге білekпет, оныттон қомойоқ ехін бұ вич утары әмп оңғолла илік, онын андойды үрдінен бұ ырыға сөрін болғымта уруллары. Сыстыганна ғырылар онна спид утар оқсуғы профилактикатын сақа республикатяға кейінен сөрін медицинске сестереті Саргылана Алексеевна Алексеева, онна инфекционист бараға Регина Николаевна Федорова бияқа ылжытты кәлелер өте күнінен. Біреме болан бияқа ылжытты кәлбекетер мақтана бұд, оныттан бұ ақсанне маңнайғы күнігер боларын күрдік сылақсын болар, спиді утары оқсуғы күні, оныттан бұ темені бүгін тарияққа, оныттан әйге үлағат қамнаскыт тұғынан кәпсетеққа. Бияқа сылақсын манаттан бұ чебдік береге кәлен ұлжыттылар, кәпсиллер, эпсиллер, оныттан спид центр, спид кин болар болла жабат, дәулеті қамнаға оттан бүгін әме әхиллеған. Оныттан бәғат бұ бүгінгі күнге саңа көрөчүлердәк, саңа стәчілердәк олар бұп болу, онын бұ спид центр тұғынан қылғастық кәпсәңір абыстан. Спид-центр бұл сәретер, онна спиді ұтары оқсуғар кейін болан, бұйыл 35 сылын толла. Бияға в основном лабораторные исследования ден спиді тоқтыр анализ оңыралылар. Ол әрі бол баққа вирусный гепатитка оңғылар анализ. Бұйыл вирусный гепатиты әмтир дневной стационар бұд үләтен салғата. Иннегінан вичере бол баққа атын инфекциялары әме әмтилер, бейхекім метігер. Онты те қолыран вич, онна спид дені үксібіт мандық білбәт бұққуяр деққа әпту. Қайдағай еді? Бірдерду, әбетер атанатыттырду. Отын вичтен боллағына бұтандық сайдар, инфекционный ыры болар хэп. Кинини оттон вирус ыңырар буллади. Бу ыры ата вирус иммунодефицита человека денер, то есть ВИЧ-инфекция хэп. Кини буллагана хас любой ыры курдук каста стадиялардан турар хэп. Бастыкы стадията олата инкубационный периодтен, холовра кихи бу вирус, ки организмыр кирде, то есть вирухунан сыхынна хэп. Ол сыстан баран вирус кирдағына қолабыра бака кені бейі организм бұтығар бұл вирус ұтару антитела өскүрлер хэп. Антитела ол вырабатывайсы гынырдылы биреме ағар. Ол кем биреме ағар в основном 4 неделеттен өс икадылы болон сөп, роджаңа 6 гадылы или даже сыл гадылы ғон хэп. Ол бұлланы инкубационный период акна денер. Бұл кәмге ки анализа құлабыра отрицательный болон сөп анализ сүттерданы вичка, но кини организмгар бұры все-таки вирус бар. Бұл бастықы стадия құлабыра. 2 стадия бұлла бұл уже острая стадия. Мұнна уже симптомнар баралар, вичері симптомнара бастықы острай. Ол симптомнара обычно тон орви күрдуғахан қалар, олхен кихи құлабыра ұридағана, сығыннағана тұтатынна білбәт. Орви күрдук керен хэп құлабыра температура тақын хэп, көмейін үджін хэп, бұтчы қайдарын көбеуқтарын сөп, или хорақ жаңға даже симптом да хоқ болон хэп. Онны қылғас бағайтық ағаяқ күнінен да болон сөп, бірдей болон хэп, ол симптомлары онна ахан қалалар. Кей олихин білбәт қалыбыра. Онтон уже үз стадия болағына, мұнна уже бұл вирус сайдар өскүр, әлбір ақсаны уже бұтарар. Бұл хамай тоқ стадия уча, благоприятная стадия яқы хэп. 3 стадия болағына хаянда 1 сылынан 3 стадия болар. Онтон уже 4 стадияден бұл стадия мерақсар АБВ-ден хэп, мұнна уже вторичные инфекции бар болалар, то есть қолыбыра кихи уже иммунитета кебірен.
Вирус холбара киһи иммунитетін клеткаларын өлөрөр. Онон ахыр хэп, онон ахан ахыр диэкка хэп. Олихин киһи иммунитета клетката чан бу та сырыларга, барыстой инфекцияларга, хатан оксыгарга сык кукыга хох болан ыджан кирен барар. Ол ыджыбыта уже вторичные заболевания болар хэп. Ол ырыты бу АБВ ден арахсар, онно бу ыры хамы битехик стадията, бу уже СПИД денер. 4-я В стадия это уже СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита ден. Отчоны ити хин кем аспатын кенниттен бидде эмтеммедаккыне индик болан тахсар. Ондук именно эмтеммедакна бу ыры болук бутаннык өр кемге хайдар ыры. Харазы болбатак. Онтети туохтен эттибитчи, холора эти ырыга хастыбытын үст төтөй билбеппит бастан денде. Бастан холора хастыбыккын анализ көрдөрбөт. Анализ ол көрдөрбөт кеметтон в основном 4 неделеттен үсыйга дылы көрдөрүмөн хөп, но хорок жаңга даже 1 сылга тие көрдөрүмөн хөп. Олихен холора тох кихи в основном пути передачи ден состарати биллен турар олохан брыгана половой путь хэп. Любой кихи половой логонон олорор. Оно олорор именно вот кихи харстамакка, да, незащищенные, вот именно половые контакты. Олоннук боллар бар болбук боллагана өскөтүндө. Кихи бу баран анализ туттарар, холобара да херахачиен. Вичкон анализим отрицательный денер били хаян бихтеринсеп. А на самом деле ол вот как раз таки ол инкубационный период полонсеп. Олхин оннук карыстамакка ол холора половой контакт бар болбу боллагана 1 сыл устата хаян даганы анализге туттары ханада. Сеп. Онтон ити ол эркихи уна жактар били сыгыннаргар алгаскетиндик болан калын сөп болла жебетта. Онтон өссө атыннык шприц эгин өңө били сыстар ыры денетеллерди. Ону тохтигидеги. Оттон тох в основном эпитим курду половой путь, он, конечно, эти хан нөңөһөп внутривенно ден, то есть наркоманнар да, холобра бир инненен внутривенный путь передачи денер. Эбетер бир ихиттен, хада холобра бары кастаньялахтар, но бир ихиттен olan хайыр буллахтарына ол атаннук. В основном оттон билген пути передачи только вот половой, он внутривенный. А так оттон, конечно, тох ВИЧ инфекциялах ие. Оғытугар бирен сеп холобра беременне хиджан. Әмтәммәтәғын әти. Онна түрәм-барам бұллағына холобра үйтінен берілден. Грудное вскармливание. Мен әбән беребінде. Өссө тоқтен бар. Бұл медицинаға үләлер жоңға медицинскай авария ден бар болуын сөп. Олата процедурной сестре ханыларыгар ылан бүден баран алғасқа сыға туттан бәйтін ите ылбыт кехиттен инненнен илитин еген аннеғын сөп. Сестре бәйтін. Сестре бәйтін. Ото ол оны корогор ча еген арас сылттақ болуғын сөп, оннук тоққа. Ол ата медицинская авария ден сразу бихе оны утары аптечкалақ бұд. Укладка профилактики парентеральных инфекций ден аттанар. Ол онна инструкциялах, қайдақ туттуқтақтарын, онна тоқтен, отон без наименования медицинской тохпар этиловый спирт хэттен брагеннах, без брагеннах раствор йода, стерильный салфетка бар, бинтя бар, онна лейкопластырь бар. Вот. Он акт толорухтахтар. Бо, например, экспресс-тест тем бар болар, онна процедурный кабинетка, онну тох болбу полана ити ылбыт жекехитен сразу экспресс-тестылар, олихим болана онна акт толороллар. Например, положительный болана уже химия профилактика дем бар.
ол антиретровирусная терапия дейіні иеғін нады. Ол экспресс-тесттарын барыта олық хөпке жеңнәқтік әтелерді бары. Ду әбетер қанны кәрі анал білі фирмалар егінді. Отон биеға тұтта жар тесттар бұд 96 брахын. Ол ата ити тоққа акцияларға ол онлық тесттарынан тұтталар, онна бірері инфекция болбаққа 5 инфекцияны көрдірір. ВИЧ инфекция бар, гепатит Б бар, гепатит С бар, туберкулез, оны сифилис. Бұл болан бүппетады білген акциялар әбетер бола тұралар? Бүгін бүтәйік күді? Қанда болары білген? Тырқа туймада бола тұрар. Киеға сәтте часкадылы бей специалисттар бұд профилактика отделын үләйттері онына волонтердары кітары экспресс-тест ұталылар. Сөйіп, онда білген қолбара бігегені бұл аражын өңестен баран, телевизорын өңе көрін баран, оттан барықты кемері барарға хананы ежі. Оны тұрар бәйті баран сөпті бітер паспар, ондық манды қаларды? Тоқтағаны онлық паспар деген ирденілівет. Кені бәйті атын әтер, түрәбіт сылын әтер, онына оларыр адырғын әтер. Кейі бағатынан. Қас састырыттан сағаланық? 10 састырын толбып болағына, кені онына күттіғын сөп. Өтчіған әті қастағаны тұғы көддірір дейтенде? 5 инфекцияны көрдірір. Ота те социально значимый инфекции денер. Туберкулезге тие? Туберкулезге тие. Оны тұтатына көстерді? 15 минуты. Атын тұтатына болар болаға жолады. Хөп, оныттан күндіз тәйчілер бит, күнді көрәчілер бит, үш аз кәніне тұрын оққытын сөп, өскетіттен бәйағыт дұру бияғытын білеққытын көріні оққытын бағарар болаққытында. Барыты шөй болағына шөй, оттан күхан бұл әрдеттен білер үшөй болаға дейм. Оннық. Итеме профилактика күрдік. Оннық, біле хорағар етелдер же. Жол ұрыбын әрді білен тұғығын ұқпыны дейлер. Оннық тем болбадақ, оттан ұры біле көрәр дағаны әрдеттен әмтенен били үчөйдүк түргенdik эмтенен бүтер болар боллаганчы. Оннук. Онтон ити туактен бар. Анализ туттарарга, колбара общий анализ крови ден бар ди. Оны туттаран барандар били тугун түмүгүн алалар, били результат. Алан барандар яка барыты үчүгө дедактарны мен туакты ырым хога битти ханылар ди. Дита кайдагай. Эти боллагана ник хамай истер тугум вопросом тугум проблема диякка биха холобра келбет иген пациенттар осайнан бу билерде жоннор буттан иген тахпна итар буллам ди анализка ВИЧка гепатитка осайнан анализктан туттар хаджан каян кахан туттар бөкөдө иген тахпна хук тетон поликлиника баран туттар бөппөт оны анализ бу барда шөй детилер дилер ну ол то анализин туттарды тиден тон барда кирер не дилер хеп билбеттер эбит жон холобра поликлиника диспансеризация харда или чатугудан ролвина жан бардылар операция ханнар кирәри онна ол онна ти анализ барата кирер диханыллар бит сыха өйдө билһәп халыбра ВИЧ кирер гепатит кирер деннер билен алихим барта шөй олата тох бар аналихим барта шөй ден өйдүлөр на самом деле онна кибет гепатит онна ВИЧ олихин ки бейете бербеккеленен нада тиен халыбра болсылай фылгы түһәлләрде Фылгы түһә тария холобра терапевткан направление ламбаран түһәр булдыктыр. Ол онна тарычы ылыктарын һәп привычка курдук оңрохтарын һәп именно вот тарычы ВИЧка, онна гепатитка анализ туттарыктарын сә поликлиникалар сылай киһи хаян даганы ВИЧка, онна гепатитка, онна фылгы обязательно барыктак билехтак бәйтин статуһун Сылақсын. Чөк тағаны білем балығағайын көрдері баратария меқа бұл анна направление берінденер әме біле анализка направление босқа болар болаға деттін. Онтын әйгі кейінгі тегер қолы бұра әйгі біле поликлиника мағыдақ бола әйгі кейін сынтыр болар болақатшы кімнәқ баралары, кімнәқ анализ тұттаралары. Бей кейінгі тегер бұл любой кихи калияган сөп. Қастан қасқа дері тұтағады? Хасыр да ағысын арттан киһә үс төрденге дұлылы бит. Келер киһіға туғы паспорт әрінады. Кені болағына бәйтін бағатынан бұл ВИЧ инфекцияға босқа тұттарар. Онтан атын анализтар уже төлі бірдәқ болалылар. Сөп, онтон хакыржык онны кетеди, онны хейқар күчіме ырфыйын аналихин тұтыран. Білген болағына бұл тоқпыт акция бітеме бүтәк күні, бұл күнлерге, бұл неделяға опсайынан бігі ВИЧ инфекция, онна
общий анализ крови ден анализын ордубут, онна биохимические исследования крови боско оңолунла. Да? Ага. Эми бу бүгүнгүнөн бүтерде. Бүгүнгүнөн бүтөр. То бу неделяга ити социальный системлерге таксыбыта сайттыгар мен бар эте. Төһөл баккеһин тирихергире битүгөнө. Төһөл баккеһи келлей. Ото син келлилер. Эхи бәгат тем бир буланнанар боллакчы үләгәтигәр батчы кеһи кәлехтә күнгә ден ол толлы духокту. Син толар. Оттон осенан акциянан эре болбакка опсайынан жаннар хаҗаллар келинни биремага бу келин бәйләре добровольно келен ВИЧка, гепатитка ген көрдөрүнер анализларын имин интерьерги доробиятын көрүнер кеһи наха әлбәте руко теңнәтә хахалабрада бәйләре келен интерьерген хорохтор даже именно бихере кимитер туттараһын дем болбата катын хирге поликлиникалар да туттарактаран хәп но ол анализларын хим бир бихе кимитер итыллар да эбетер бәйләре баран платно да туттараллар экспресс-тест туттараллар но ник кайыр ки әлбәбит холобра экспресс-тест ханан әттәхә холобра маганы ипкетер ровно тәһә җиннәхти көрдөрөр хайда хыйынденда Маннык случайдар бар болачылар, холобра бу ки хантан арабәте били экспрессты сатыласпытта, билген холобра онна манна тыланалар, ханнара баран туттаралар, онна ме сыха көрдөрөн хөп, потому что экспресс-тест буллади. Олихин олох чёткай анализ симбир хан эре болар хеп экспресс-тестка там если сомнительно ду кайдахту анализ тагыстана, то есть положительно хим бир подтверждение ден баран туттан тымрыттан хан туттарын надо. Сөп онтон бу спирт центрга холбара мен тогонда бар ихпын эки быстабын дидир жон найлбак тогора хеп аны улаттан дигинен эттакка борстой кин баатара спирттен дебикке дери атындаган анализиме туттарар боллаган дебатта ону тиерге бу эги центрга тигер тиерлерин курдуккана кайдак огуяга ди сатын Оттон тухпутугар бих киммитигер холобраата спид центр албаки хиттен менне ден истебин то спид центр олата именно спидинен режерктан аллар диханыллар жоннор хеп но бихи апут быйыл оларида спид центр инфекционные заболевания демит бихи ол вичерем табаппит бихи хаманна тахаттан любой кихи келен платно туттарын хепта гепатиттарым тибит вот вичем тибит ону таханан өсө специалисттар дахпыт, гинеколог, дерматолог, педиатр, ол специалисттары бәлері ме тахаттан кәленлер холыбыра платна да клиника курдук ме анализ туттарыктарын, көрдөрүн юктарын, консультациялыктарын сөп. Отчоғына хеге бәгат анал биле соруйттары төлөпөннәк болагатту, эбитер соруйттар бакка даганы келен туттаралларды. Бихи кабылла анализка калиграта хасырда кәлелер, соруйттар баккара кәлехтарын сөптөр. Сөпонтон кыбыстар жон бари поллақатна кыбыстан бүтүң, онотон бу спид центрга апутлар иде детенде, кахан олар иде? Быйыл балаганыйга олар ибүтэ. Оннук болла дие. Жонотон өскөтө бягы доробиягатыгар тоғары анализтаргытын туттарыгытын көдөрөкөтөн бары болақатна спид центрга кыбыстыбакка тиек катиннада. Бу барыта hem bir бээлерин тухугар болар боллагади. Оннук. En tohtяханыгын йолок. Биле жон кыбыстар, хуак бар баппын, денетер, онен тохтен бен сыналын. Отон Мин дикте вайтык тоғанниктен кыбысталларын әмие қайдері тоқтук ханыбын. Ото бәйім ылыммаппын, например, мен кығалғалақ боллақпына, мен баран көрдөрөбін дейвит күрдік. Онна ите жеңе бу ми хаңа билдимже оннуктен спид центры иттилер дағаны қайдері же тоғынны барық бұты. Бақай дейвит күрдік. Жеңе оннук болбатақ. Биеха Корат үрдүгер чахамай туох специалисттар, врачи-инфекционисты, эти бэр тугун эмтир брастар баллар. Онна фибросканирование печени ден эластометрия. Олата бэр клеткатын көрөллөр. Состояние фиброза ден. Ол онон эме көрөллөр. Онна бу кихи эмкен адыер духукту ден быхараллар.
Сөп, онны кеме бар эбит. Онны кеме бар. Сөп интерехине эбит. Жара кепсетибитен салгы ытыхпыт күндү истечербит, күндү көрөчербит бихигиннен бирге болар гытыгар. Тетим сакаражета хеканан үлелерин бука ден омнумаң өскөдө ыйтыла хайполла катына түлүпенербин санатабын 32-11-6-16, 32-00-6-16. Өссөтөгүлүтүү күн боллун күндүн радион истечилер, көк экраны көрөчүлер, бихека бүгүнгү кепсетибит бу спиди утары оксуху, оноттон багар кемера саңа холбомута болу, болгойн истергер. Тон медсестра бихиги үретин кепсетиякка сөп ол курдук бу ырыга тон ырхан ыры болар боллага жабатта эмтеммет ыры ологон тухары эмтене хылжар ыры оноттон бу маннык жонукутта үлелехерге медсестра туак кайда качествалак болуктагай. Сестра медсестра. Ото медицинская сестра тулурдак болуктак. Онун айти жоңга бу ВИЧ инфекция ден диагнозы ылынарга олу сырахан болар. Олихин ахыныгас майгылах, тулурдах, аны болгомтотун кас келбит кихеха, көрдөрө келбит кихеха урар. Отолох тохтекка хаби хамай бу брас көмөлөһөчтө болар. Эти пациенттар кытары опсайтыл буларга сестрелер үлелере улахан жекка сөп. Жону кытары тугунан телефонунан кепсети көрдөрө келен анализкын туттар, ФЛГ исследование барыкына да игинден олону бартын сестре гытар. Онтон жон биле ылжыбытын бастыгытын истер, чайыйтын истер. Ото бихеха киммитигер медицинский психолог ден үлехет бар, социальный үлехет бар. Бары бирге, бир сомого курдук үлелибит. Отон кихи хобус соғотоған қалбат. Онотон кайдак ылыналлары эн бээн көрүгүнен олох бир тох боллага же. Ыркан түген болар боллага же. Отоннук олихин ос кутабыт. Бу эмтенер ырыден. Кини боллағына біраз анабыт эмтерин көтүппекке, ихер, кемигер келен анализтарын туттарар, тоқ бар анабыт исследованияларын ахықтақ, отчоғына олық кірчер састырырдылы олар олылар. Улахан осложнение тахуқ. Онын айте анализтарыгар вирусная нагрузка ден бар болатчы, ото бар болар. Ол антиретровирусная терапия анаммыт эмтерин ихер боллақтарына даже жақтар оғытугар ол вирухын сыхыр баттек қағып. Олата брас эппитинен барытын эмтенер, эмин томун ихер боллағына, оннук доробой оғын эметөрөтөн сөп. Доробой оғын төрөтөллөр. Сөп, онтон бу вирусная нагрузка ете тугуй. Осайнан туқтан хағаладақпына бастан кейі бұл қолыбыра диагнозын білді. Диагнозын білдіғаны, конечно же, кенехан хағырахан. ВИЧ тухнанда билле диагнозын биһи центр бытыр келле, биһи центр бытыр, биһи бары бу биһи центр бытыр биһи киммитер үлелер специалисттер бары бәлере психолог курдук бутеха. Потому что үлебит оннук хас биди кихини кытта бараларын кытта индивидуальный подход булабыт. Кихи бар тараста, кихи арастан бәдинен хомойор итигырытын нан хайыр дек кахып ахардар бәдинен. Олихин психолог бар, биха социальный работник тахпыт да, медсестралар быт, холобра бу хас бирди пациент, бирди бригада браска, он медсестрага прикрепленный болар хеп. Ону таханан өссө юридический вопрос хайыр өссө юрист тахпыт. Анан пациенттер бит өссө баска юрист бытын кыта консультациялыктарын сөптөр да. Антон бу кихи холобра
ВИЧ диагноз турда даганы бии бастан бу анализтарга гытабыт хеп. Холобра бу ВИЧ анализ ифаден анализга положительный болан бии хакадла. Бии дальше же дирингетен анализ өссө диринг элбах анализтары аныбыт хеп. Ол онно бии көрөбүт вот как раз вирусная нагрузка денер хеп. Ол ата боллагана кихи бу организмгар вирус кирдана кини аксана элбетер элбенихер. Хеп, салахсын, потому что вирус тен микроорганизм буллади живой. Кени буллагана төрүр, ухур, аксана элбенихер. Төһөнөн аксана элбир дан хотчонон бихим иммунитет бытыр иммунные клетки баллар хеп медицинскойды CD4 клетки ден. Бу иммунитет быт клеткатынан как раз таки бу вирустар сен ахан олороллар, олин ол аксана наоборот кытчан хер. Вирус элбир клетка ачыр, то есть кихи иммунитета жатюхер кебирир. Вот эти вирусная нагрузка ден ол онну этер. Вирус аксанын. Вирус аксанын де. Төлөпен бар истебит. Алло. Алло. Дыра болоруң истебит. Бу саргын бетте жукускайттан эребин. Вопростат ден келди. Тивлеттерге аннык бастыкынан бу сакабыз сирегер та кейингече ВИЧ питигеринен гаджаре онтон та олокто кейини оны такели кейте гаджариде иккейнен булана ол жагы жуучунукта тоохуле бараре кини ологон жагын кини этергерле жоңга сутуйбадын курдукту хуле бараре кетен көрөлөр ду токту онна ишүйнен булана таздай жуттан кири тәл баки өрвах ки кири ононо контроллар ду вохту офсайна бу якара бу бакато сайна Россия дагы хакада эрге быйла мактанабыт Чәрә сака хиригер бу ота сакалык тохтыры ержалларды битер келилер дуен дейдер. Каски болса жарден. Топсе төһел багай йөрү онлык бар дуен. Тон опсайнан бу хаме бастан ВИЧ инфекция булулугуттан осе кумулятивно осе үстүнчетен тахавосайнан ВИЧ регистрацияламыта. Онтон бихача билгинги кемге бүгүнгү кемге учокко турар холобра сахасирин үрдүнөн тыгынча 200 ки турар хеп. Бу боллагана тоак сананик, потому что жаннар уже эрде ник диагностах калехтерин хепте уже эрдетин коракка учокко турамараннар көһөн келелер эбетер бихеннер наоборот көһөн баралларда илөттөн кихи бу холобра ухуллун хепте диагностан холобра лёна хаятана. Олехин били постоянно эти сыпыравы толария турар. Именно бу маннык сыпыра дем болбат күн айылар ерети сыпыравы хеп. Тоғысы әтеті хүнче 200 ке күрдік учокка тұрар дейдім. Оттан олықтақтырду кәлейлерді? Ол оны олағана тон олықтақтар кәлейлерден барыта тәңінен де қағып, именно тон бейха олықтақ жоннар именно сақайрегер пропискалақ жоннар учокка тұрар болықтара де. Олығын олықтақтар да де қағып болла де. Ота тоқ олақаннас барары дейбіттер бұл ылжыбыт жоны күтті? Ылжыбыт жоны күтті тоқ тете дем. Төхөсістіған нақтары бұл окружающий жоңға генден хайылларда. Кенелер наоборот буллагади бихха турар учокко турар жоннор холобра бу вирусная нагрузка ден маанатан хадду битти. Тэхэнэн бу холобра кихи билбекке хаджар ха ВИЧ тагын наоборот билбекке хаджар вирусная нагрузката бу вирусун аксаны тэхэнэн элбэх тагына хотчонан кени сыстыганнах болар хеп холобра половой партнёргар да сыгыран сөп. Антон холобра бу болуллан бихха келер бихи специальный анал терапия ныбыт мандык жонга. Ол терапия бут боллагана именно бу вирус аксанын кихи организмгар сохоңорор. То есть нулевая нагрузка, неопределяемый уровень вирусной нагрузки, то есть ханга вирус сох болуктах. Хеп отчогона бу кихи бейтин бу холобра жек ергенигер то есть половой партнёрдар денетебин. Если половой партнёра то ВИЧа хо хаме болон сепуллади ол онно холобра бирбет. Эбетер ие оготугар ме бирбет холобра доробе огону төрөтөр. Если бу терапия анал эми үчүгөйди кихер боллагана аналиха именно шөй боллагана.
Олиһин бу именно биһи пациенттар бут оннук туохтарду диэн оннук болбатах. Кинилер наоборот анализтерин келен туттарыналлар, көрүнеллер анализтера барата үшүгей. Олиһин кинилер окружающий жөңө туохтаган оннук туга хуохтар. Безопасный буллахтар ди. Онна туох бар бирге олорор кергеттере, олоро даже келеннер били кайыллар. Анализтерин туттараллар, биһи каучокко турар болаллар. Олиһин наоборот ити билин халбара билиллибекке, көстүбекке, бәтин диагнозын билбекке хаджар киһелбек. Вот билбет чоннар олор сирахтахтар. Инне диан алыктуулан дихбиннан олиһин хас бирди ки ВИЧ статуһун билияхтах. Потому что тохта симптом ходжаннар уонтан тахса сылы быха билбекке хаджар болаллар. Тога жетерге, ки организм арастан ки организма осанан бәтин до последней олох ол клетката хүйтен бүтүр дылы харысты хатыр дияккада бүтәһер лохсухар олин кихит олох билбет. Так что були постоянно анализ на ВИЧ туттараханада. Онтон бу мандык диагностак жон мандык бутерилтелерге үлели хирелер буллага ди. Аны коллегалара билелер ду билбеттер дондук ырылаган ен колбары жону. Коллегаларын. Оттон ол аналиха обычно ВИЧ аналиги кандыкта терилтега көрдөбөттөр дияка хеп если тон медицинская организация көрдөктөрүн хептер и то если бу ханы кытта үлелер кихи боллагына хирург кининде тугара именно оннук травма тох скальпель кытта үлелир хайыр игнере медиктартан көрдөктөрүн хеп и то холобра тохтен хох холобра бу ВИЧта голата бу кихинилүү албаппыттен оннук тох оннук хокон хох оннук кайта бытовым путем бу инфекция берилибет. Тугу эбердахани биһи киммитигер отдел иностранных граждан дем бар, олар освидетельствованием иностранных граждан жарыктаналлар. Олата атын омук сириттен келбит кихи не резидент или лица без гражданства биһиха каннарын туттараллар ВИЧ инфекцияга. Онна РВ, онна боллагана ол түмүктере тоққа барар. Ота бәрәре жем береллер миграционный службага. Каз бидди келбит ити атында дүттен келбит ки онда көчөгөнө туга харда. Оннук ирдебил бар. Чугай паттачона. О, чолок албак кейтен анализлары бикетте. Элбек. Көрдөкмөн такасамөлө таксың болны кийгелер курдук батта. Себеп онтон бу денеттекке кыржык эн бен эми олох туспа психолог курдук болонда сестерелер энеттен жолок барып психолог курдуктар бүттен. Ото мен үлелер билет октук олох ис иттен кирен таксар кайыр капситер кихи. Ото мен салач быгытнан бу сестрелер үлелерин тохтыр кихи боламмын. Терьер кихи боламмын. Конечно, бәм эме үләйттерге даганы көрдөрө келбит жоңго ме кайдыр оннук психолог курдук болаган. Ото хороор ити конечно, кас кихине, кас бирди кихиха болгомту урукканады. Кыратык туре кыхалгалах келер боллактар жи. Тухара кыхалга тирен келелер, олихин тохтон, истен, ускутан дебит курдук. Оннук эме бар болатчы. Тон бияқы болағаны бұл спид ырытын қолыбыра ВИЧ болар болар жабатта. Ити анализ туттараларғар 10 ағыстарыттан үйәлері әрі тұта бүттен болды да? Әбетер қаяндаған 10 ағыстарыттан әрі үйә састақтыр денді, әбетер кірағолар емеді? Кірағолардан әме лавыт. Сөп еті қолбыра төреппеттері әме еті ырынан ылжы әджіп болақтарына бұл оғылар әме сылақсын анализ туттаралар. Холобра бу учокко турар иеда, холобра ВИЧтах, онна бияка уже учокко турар терапиялар. Очоғына оғыта бұллағына онна бихи әме нагрузкатын көрөбіт да, әме бұланнан холобра беременный болар. Вирусный нагрузката холобра қанығар ақсана білібет, нулевой болар бұллағына. Бұл постоянно әме нехер, онна оғы төрүрүгер бу ого төрөтөөнө да төрүү хыттагана чөчө абебет ого внутривенно ме профилактика курдук тох внутривенно
антиретровирусный препарат каян кутуллар диякка внутривенно онна ого төрөбүтүн кенне алта чахынан бохолобра ВИЧ-инфицированный иеттен ого төрүдө алта чахынан кайыр тох ретровирден тох сироп хеп онна ол сиробу бири игардылы хер онна бога буллагана бига учокка бихи кимитер педиатр бар. Ол педиатрга кенеше үстөт сахыгардылы учокка турар. Онтон уже ухлабыт. Олин үшөйдүк эрде тутасынан биле холобра чөшелер терапия ихер боллахтарына би тох тен онну кого ден хок би холобра да ВИЧ-инфицированный ого ден. Иетиттен хастан төрөбүттен онну хок. Хепантон бу тохтен барды антиретровирусный терапия ден. Ага, это бу арты дена агалларда. Жети тугуй. Оттон бу как раз таки и бу ВИЧ-инфекция холобра положительный диагноз келле би бу кихини учоккалабыт хеп. Учоккалабыт онна бу ыры именно прогрессируй даватын гына хеп. Спид стадияга тийбетин гына, тердбетин гына. Бихи ананар билигин терапия бар. Анал терапия, антиретровирусная ден хеп терапия. Бу ыры буллана вебсайынан полностью хатан эмтенилбет сох болан халбат хеп. Олин терапияда пожизненный, но эмтениллер дехпин багарабын. Потому что терапияга хаджаркихи тох качество жизни не меняется. Онну колор бутон же курду колорор. Если терапия именно брасы теринен шөйдүк хаджар буллана. Салгы кепсетияқпет, білеген ұғыйық, күндіз тәтшербет, салгым бігеннен берге болың. Беребитен салгы ыдыққа күндіз тәтшербет, күнді көрәтшілербет, оттан бүдәхек түйімәк біттен болар, олығын бігегем. Оттан білім арын бастан әтілі біті мен қатылықпын, қатылаттырықпын бағарабын сөп. Тоға жетер бігеттен беребитен кемері сағаланытын істебедақ болуын сөп, кемері көрбедақ болуын сөп, олығын бұл спид ырыттан серетер гына, симбир қахам бағар қатылыр нада. Жеттен бұл спид қайдақ амбастан тарғанары, сүрін туаққа атары. Тарғаныда туақтан барары. ВИЧ-инфекция хамай половым путем бериллер. Хамай элбек брахын оннахтар, тоғунтан тақса брахын. Олихин бу эдер оголорга, даже бу оскола улахан класс үйренятчилерден сағалан уже үйретек қанады. Этек қанады. Қайдақ сыстарын. Кихи тас көріңіттен, кихи білбет бу, кихи ВИЧ-инфекциялақ ду, бағар вирусный гепатит С ду, Б ду бар болуын сөп. Ити хан әрі аналихыттан білдер. Олихин өр бағайы кихи сыстыбытын білбәкке жауын сөп. Куттала ол бар. То есть мен әби әтемде тох ВИЧ-инфекциянан билеген жаллар именно кихи барата любой кихиге жен хеп именно тохтен сыга өйдебил бар асоциальный наркоманнар жаллар игинден эти булыр гаттан онну курдук өйдебил мен көрөрбүнөн халан калбы жаңга хергага хеп оннук болбатак билеген от социального статуса не зависит оголортон хагалан кыржага чоңгодулы да ким половой улоғынан олорор, кихи барыта олорор буллайы ол, кихи барыта улахан риска хаджар. Хеп сыстар олихин именно вот оғылыртан хағынан кіржағы жыңғыдылы барыға жықтарын сөптір. Олихин вот семейна қаз бирди же келген оғытуғар да же ихиттен мен ханық бар, әме профилактика өлеті уже бұл біліңі үйеға бейуе бітігер барығын нада же келгентен хағалан хеп. Кыра оғыттан әрдеттен кыра оғылырға хаян, что половой контакт обязательно защищенный болуқтақтен. Төрөппүттер салжиеттен уже сағаланын нада мен көрөрбүнен. Өскөтөтө подросток оғылағын боллақпытына, бұ оғылырға кепсен сардатан, бұ беріні көрдірін, ихдинлерін, маннық бұ қоғаған ұры бар ден білдерін де. Тонжа қайдақ профилактика ағабыды? Та профилактика ден именно вот аппетим курдук половой
тугунан бу холовра сүрүннән ВИЧ-инфекциясыздар именно вот половым путем, да. Олихин, соответственно, половые контакты бихет защищенные болуктах. Сөп, онтон кырдык били жон этеринен наркоманнар, били иннеттен, иен сыстар денеті боллағачы, билигин ондук болбатак, үксе. Билигин уже статистика кырдырырынан, биһи брастарда кийин центр бу брастарда көрөлдөрүнөн эте барата үксүтэ половой путь. Хэп. Онтон туак бу эһиги кийиңитигер улахан багай кийинди. Холбара центргут нахалахан батта жехин көрдөк кайди. Онтон эти бырыгын анализ тыллар денеттигичи марын эппетенди. Эти тугун көрөлөр дебикени? Ота мети ВИЧ-инфекция курдук вирусный гепатиты ден баллар. Ол вирусный гепатиттарга эме ИФА методынан оңгуллар, лабораторный анализ, оны ПЦР методтен эме бар. Ол онна эме ПЦР методынан көрдөктөрүнө вирусная нагрузка ден эме бар. Онна ите половой тугунан бериллер гепатит эме бериллерин сөп. Особенно гепатит С бериллер. Отон гепатит А, онна гепатит С ден атын атыттар да? Ите атын. Ким бахарын берери багар истечер битигер? Регина Николаевна. Гепатит А ден оттон бу сахарары, боткина ден да, именно вот кирдэх тохтан, да, контактно-бытовым путем холорахастан сөп. Антон гепатит С, Б ден бу уже вирусный, бу балар берилелер именно половым путем, эме те же ВИЧ курдук половым путем, он на ханныңы. Олихин эти этебит ВИЧка туттарын, он гепатитка туттарын ден. Поликлиника ахлабра барангы дополнительно туттары катын сөп. Бу гепатит С, Б, эме бу ВИЧ курдук вирус боллади. Кини аксана ме ки организмыгар элбетер элбәнер. Бу аксанын бихи агабыт именно вот ПЦР методынан. Если ИФА методынан, ИФА ден буллагана антителаны булар. То есть вирус ки организм, гепатит вируха ки организмгар кирдагана, ки организма защищайся ганан антитела вырабатывает. Он көрдөрөр ИФА. Бу ИФАнан же бихи бу ки гепатиттах быхлах детах битине бихи уже детально вирус аксанын агаргына ПЦР методынан ханыны табыт. Онна бу кихини уже гепатиттах буллагана тон учетка ылабыт, онна специальный анал эмпананар. Ол онотон, конечно, баратын поликлиникалар инфекционистка ыталлар. Инфекционистера антон уже бихи центр бытыгар ытыхтарын хөптер. Именно вот противовирусная терапия аллаттара. Билинги кемге халабра гепатит С полностью эмтенер. Сеп, аха. Ота бу спид утар биле халабра эмп ихеллер дене тагачы олохтурун тохары үйлерин тохары бу эми ихе эрехтактарына ырылара биле көжөн таксыбат тип куртуп болар буллага ди. Аха, ну бу эмкиллер эмтерин кантан ылаллары ду, адылахаллары ду кайда өпсенен. Антон бихи бу жану учокка лабыт бәбитер хеп учокка турар кихи государство именно бу эмтери баратын босқа болар бу терапиялара. Бу терапияларын пожизненный хеллер хеп, то есть кинелер эмтерин күнайы хеллер. Ол истәхтерине ханнарыгар вирус соответственно соқ болар. Соқ боллана быырылара дальше прогрессируй дават. Тохтотан бихевит. То есть бу кихи бу вирухнан сыстын иннине хайда холор бута да оннук же олорор. А то бу терапия постоянный хеллер, пожизненно, но и хеллерге, ретибастан хеллерер, конечно, рахан болар, рогар пациенттер били эрде эмписпет кихи эмп күнай херге реген били привычка курдук болбата хумнан бихен сөп, таханнары көтүтен бихен хеп, аны бихем тербитин көтүтө хохтахтар. Хеп туга оннахтар. Бу көтүттахтарына холобра вируска мутация үскүр, очона тох келин эмтере көмөлөспөт болан калар. Олихин булла били пожизненно ханнарыгар бу эмп каяндаганы концентрацияда каянда бар болуктак. Олихин били күнай хеллер. Очона вирус четеребет, үскебет гырылара дальше барбат прогрессируй дават.
Онтон хеги бягат кетен көрүгүтүнен бу эмтерин испекке көтүтен кебер жон барды. Оттон ондук жоннор, конечно, билден турар баалар. Ол жоннор гытта биһиги эми үлелехебит, холобара психолог таахпыт да, социальный үлехтяхпит. Онна буллана, конечно, хорон жоннор били көтүтен бихихтарын сөптөр, холобара омнуга нигин жоннор бар боллахтара ди, холобара саастарынан, или ханны карабайлара туспа сопутствующие гырыларынан, инон ол ондук кемге холобара жие кергеттере, да, жие кергенер онны кергеттере, доголоро дуудажа кинилер поддержкаланнар, холобара санаталлар, да, хорохтар оттон таблетницалаллар, арас будильник турораллар, ну, били үшөйдүк ихен сагалабыт кихи в основном келин уже рефлекс курдук өскүр кихиха көтүппекке автоматически уже ихер болар, бәтін уже автоматически шөйдүк көрүнө хайгечер болар. Онтон били холобара туохчаны тәчерже илибитин эгин бар олок кантан тахажыттан кирдибит кантанара рахаттан келлибит илибитин суuna тараны халжактаак биттен. Оноттон бу вичка бериллер дуа. Отон тохтаакты сыханнаакту. Колбайта илжалжыр жоннорго эгин туга бит итиндик ирденер дуа. ВИЧ итинник берилбет. Бытовым путем ВИЧ-инфекция сыстыбат тек кахып. Били туберкулез еген сыстыгын сөпті қолабыра? Туберкулез, сифилис сыстыгын сөп, онтон ите парентеральный инфекция ден, ите вирусный гепатит эми оннук инфекцияларга оннук куртук болалар. Қанынан эре берилер, эбетер половым путем. Олады хем бир бэбитин көрүнен, хем бир кантанар киддибит тагыстыбыт таганы да, биле мары хасады хомуту мәден болбакка, хем бир илибитин суны хаджактак боллак битче. Сөп, оныттан бирибит битере, хен балайдаган өссө даганы биреме бар эбит. Өссө тоқ эги бәгат этердәккати, өссө тоқ сәредердәккати, биһиги бу сахабыт сирен олохтоохторугар, радиостечергер, бу телевидение көрөчергер. Оттон мен болдан анализда туттарын жемеде. Мен көрөрбүнен, хайырбынан, еген жаннар били тоқ технылар. Тон ВИЧ тоғынан наха үшөдік билбеттер, еги интерехирке әбеттер әбейт. Тоқ бұтығар кирбит вирус болар, әп инфекция болар. Олық бұтығар, онын қас бірді кеге Қаяндағаны ВИЧ статуын білияқтақ. Бұл коллаборатор өппіттер, егеністер боллақытына оғылыр ғытын кірер дағаттен, бұл половое воспитание қас бірді ғылға бар болуқтақ. Потому что бұл вирусынан именно кем бағар өджен хеп. Кем дағаны никто не застрахован. Даже тоқ кеге қас половой партнер дағыттан, даже онтон даже тұтылығы болатшы. Қолабыра бұл бір кеге хаңа бұл половой партнерін күтті, бұл хаңа басты кегеден күтті көрісті. Оларда онына қолабыра ғажан қаларды. Олығын болағына бей бұспытығар бар борыстой инфекция күрді болан тағысты. ВИЧ, олығын половое воспитание сколар дақтен, оғы кірір дақтен, қас бір дейже кергенге бар болуқтақ. Оннук же жон барыта вот ВИЧка, гепатитка, анализ туттарына жен надо. Антон онна коллабора вдруг анализ кыт положительный болар түгенигер, куттанымы қанада да бейха кәлән центр бітір қаяндағаны кәлехетін нада бейха тон специалистар баллар, қайдақ анализ, осайынан ұрығыт қайдақ даша олар ұрғыту, неген баратын бейхін бір поддержка бар болар, әмпеген барата басқа. Онтон осколаларына деген сылжан бу остужоннар деген оттон бу үйрәхтерген сылжаңыт манды кеге үлһеттер багат төһөкөпсигиди. Ота биеха отдел профилактики дем бар, олар блам быгытынан сыл игер студентларга бу оскола үйрәнәчләргә даганы лекция, обучающий семинар курдук ыталлар.
Оныттан өссө атын үлелер син бир кахытынан даганы бу радионан даганы бу телевидениен даганы хим бир бара туралар булар. Бара турар. Сөпчере күндү истечербит өсө төгүл серетебин атын этебин ол курдук бу аксынны маңнайгы күнүгер андойду тагы спиды утары оксуху күнү белетенерсе оныттан бу комою кыйын мандык ырылар биһиги дойдубутугар баалар эбит ол гынан баран били эмп томп бар болан ахара улаханды көжөн таксыбаттар оныттан эпиттерин курдук ити эн өскөтө бу спид ырынан ылжыбыт эп баллаккан олок эмп күнайы ихер болокуннада привычка оңроңунди очоғына биле каңар улаханнык тарганмакка кинеттон манык каптай хылжар болар буллага ди. Күндүз тәчербит оттон биһиги бу бүгүнгү бирибитин истеңит көрөңүт эһиги меттен элбага иңериммеки болаген эренебин онна бу этилибитин курдук ого хастан же кергентен биһиги профилактиканы сагалыкпытыннада өскөтө улаатан эрер оголоо кайып боллакатына кинерге кепсен ипсен бахаран көрдөрөн бу берини эһиги тономия кантан багар болан ылаңыт эхитинер яккатын көрдөрөккөтөн сөп маннык бар онон серене хылжың диен оноттон ылжыбыт жон билигин хим бир бихини кемери көрө олорор болу буллага жыбыт санаатын төһеримең эмкетин көтүппекке истаккатыны төнүт олок кыржар хастыргар дери олороллор диен эттигитте онон санааны канды багар түгеңе төһеримең. Бүгүнгү бериге ылжыттабы кытыгар мактанабын бу бара сүлете ыракан үлебе эһиги олок кихимени биреме булбат үлете ди. Биреме булан бияка келен кепсебик китер мактал булуктун күндү көрөчербит истечербит тетим сакаражытын өрүтүн догороңустуң канна да болуң кайдакта болуң сеп аныгыски бериге көрсө кадерим чөл болуң оноттон доробиятын карыстаның өрүтүн сылаксын анализ таргытын туттара халжың көрсө кадери.